Paya sa papa na bobre nyini obeko wuo na nyame na dom no obi atimi ama na Mercedes Benz onya Benz no da sole yankofo abetutu ka ne wurem kwaku kofo abetutu ka ne wurem nyina de ko ane papa no na ni abre pa fashion up ekoye na nanom amamre de ahwese wurem no beba okobo odua na ni 3 days ne za ka wurem no ese Ghana fo suro dia bo na we no asua de bebre ewo ma e ba be fa ne de akon ye nim di no fa fidie ntu na fro foforo se ya tena se kwaku mbacho bibia boko de kwagu aya hegini no ya hegini ma okay bibia boko na nya boko sa ko hwede na wo kan ya da chese alo wa ba kwaku yo mfa ya kokese ma me ame papa otete me ya ni dini me din na da ne din so omono asamwa okay enkantete kotoko players ne de wahwe wo official ni ade ado na hwe omo okay nyame ya duma 9th ne 10th yi first next week na yeyi no sepatimpo ozena ozenka kotoko fuja ba she afina eyi no 9th and 10th and e ba ntenya nwi aduru na na ya second no 9th and 10 1 week asem na aka ne nu ze na 1 week na me make cho say eyi ni nyanwi okay nti no 1 week no mo ba ma na ye fe ansa na eyi ni da na dura iti me a me sister amacha e wo US okrani mama kwadu ona ekwani na anya sem ketwa enti nyame ya dom on the 10th no we are for Rosemary ne baby money and admin na mo na yakọ enti so far no se wa kan say edu fiada se ya na brichi abi abofie efie nye desa hoto ne fie sa eti yanko yenim na yento aso yanko yanim ana ekọ ne nsem wa no odin je bo ne ma so ntentem ne etima ko akọ yenim pa cho sabde a wutie mihwa mi se koba ne se wo yare a ba cho nkoma ye dikura nya wodewu ni pasre pe na abu ofu firi se azase de no kure ye dede ne sentiment trans bia na mekamfo ayasa bia papa de maw ena meka cho se Kitima Herbal Center Dr. Kitima bo adwuma wa abu akọ pa Methodist Church na jiwo unya kona so hwe Dr. Kitima obi abechiro amaniema akotote edi ama Dr. Kitima ene ma otimi ya no odene mbo akọ hospital yesi we kidney failure akora Dr. Kitima dimi boawo me pa cho fibroid da wo yam ama wo tete untimi wo nyima na asaya Dr. Kitima ye wa wo ho aye de ama Dr. Kitima ho ana abekro me pa cho na mo bukan ana ye footballer ya to adura Dr. Kitima papa wa bini yie papa so odene nante a abrabo besi yie enema beko yie abrabo besi yie enema beko yie fa doctor number ne frɛ na fi ya revu bia eye wa mentima modine no watimi aka che doctor na waboa wo the number ne 0246 914 717 0246 914 717 for doctor oje so watimi akon wanim 21st clinic se men kan tro se omu wa hwawo ehwa ha ya no mo na ehwa no uba beduru ehwa da braka ubehun se abodosan soro na Sompa TV ne wo 21st clinic e ba na masaja se sciatica yade pe tete wo a omo ntwetwe mo nsisi uda dem a even stroke no kura nya chewa omo sa nanso sciatica no magye hu di ni ba gom so omo triti no ma stroke no kura ma nti omo di kan kum stroke no yare no afiri ho na afi wanya wasumdie ne se nti no tumidika fa number na frɛ nanse ya moti yo Europe okobo edwuma pa ofi Europe na no e no obesere ko South Africa wasaba be end Ghana mamu ha sesi no wo hwa wodi ne dwuma nti tumidika na frɛ doctor yi kuro bi a woso bia wo o tachiman o nkranza o sunyan o akra o boase saa nso so no okumase ha ba bia wonim pro no omo wonhyehyeye de ma wo number no ye 0249 311 311 from Mbejos na niam akotote dia ma 3 eco capsules for semen kan jose fa okoko yade ne bra bedan wo mpacho koko ntikwabra ni timi pusa na nisa ene yade yawo obeya na de ni firi aba mpacho tritu koko na niam nkotote mfama koko mo bi jan na na yemotim ubunza afiri akirebo na se mpane wo ho eno na atimi tina toilet so 1 hour na ntimi nya na because ba na wo nti ubeso sa akone ba foforo obre pa triti koko na niam nkotote mfama obitimi jan na na kokobu di akire but koko ntimbesi si ho na mani na face scan na esei koko ye yalefo koko ye yalebonem ye ka to se pedro bi nom 3 eco capsules no na emwa but opese otobi unim ba bia benya bi ana openchire mu achen wi ya wo number ye 0546 107 0546 107 from Mbejos Tabita clinic se men country se tumidika na bra unya si ahodo kwan so wo so wo kɔ Cindy's Junction wo kɔ Cindy's Junction ombegina ugina Cindy's Junction na ho na to Tabita clinic wo Tabita clinic for no mo bo adwuma
omo ba adwuma pa ba na massage na pacho memfa ho mentwam ho menko ho omema ho asisi wo so pa afo obi wo wa na ne chest ye ne ya asade asini mu obi wa na chiri nkasa ni sisi onya waist pains ne sa pacho omo treat ni nyina ennem wo nya adwuma untimi mu adwuma yi asesa ma na gu ho so ba akwa na omo serew me pacho ni nyina no uhia wo mo no mabo amane ma akotote dia ma tumiri kai ne ko makache no mo mo na nya pom de ne timi kosina nim kobo adwuma ne timi nante se be ma ne yi owo firi wa kwam because ade e na ama se betafrache owo enya ahode ne o number ye 0202 347 647 0202 347 o from a o mo je so na niema akọ tote dia ma growth no growth say bibiduro we eye papa eye mojaduro correct ya me pa cho say obubo bia niema besu ye na ntia me friend na bibiduro chire won say ye koko ya tie di wa akura say ye nim ne ade ye koko ya brofo yi beje kono mo de akoye milu abre na growth anfo etima boa ede aye sebita frache koko eye eduro no di abrew nti depa na wo bobi atimi didi kama oniema koyie me pacho menom ye bibini masan nyini omo wo fa ne me nti grofa na tro bia mfiri no grofin won say amo grofin nti no grofa fo se me nkancho se tutumirika ne bre o makache se ba na mojaduro pa ya num didi enye ne wafono be tokum no watoro ne bia wo be ya chako se football ne bia omo de ande boa de kronti akoto de wo sa appetite ba ebe ma appetite ba se oni moja na wo pa ebe ma moja ba ene ma me ya da omo no to grove and force tuminika bro makache omo mo ene ma nkoto temfama number ne 0244 596 532 0244 596 532 komo Dr. Amagashi papa we obo adwuma papa we na bra ya wo no film ya funum no be to asase no amo atwede abusuan pese akora ye bie ni nsam ne we na ehemu omko he na nya abo Asem press na se ne maame to ne bo anom hwe angu ne so omko ko hunu eye abibiduro aban krojen pa omo de ko du ye ni bi ho fisa no mo nte ase sa abofra na ye wo no kura aban na se kire ne se papa ni wura sunsumu na ne mpanimfo be ka kire ne se we obo ade bo ne so me sa yade nko a enu nti no aba wi ase nti mo nkura no so obi nyi ne ekura ne mfiri ne nsem ko nipa nso afu ne se nti no awofo mo mani ko mo bo no ban kakra mo bo ade so ban botto ne so a ene sa Dr. Magashi no otia haban ekeka bonu nsiri ni nubenamu no so ye drama hu se doctor bi aba anwuna ni de hyekonkuru a wo ba no sa de haban na ma kire se enuru wo ne ho ayaresa wo ne ho pa ne number no betuma fa na wafre na how bi abeso de kono watimi aboa but wo kumase a number ne 0547 044 307 0547 044 307 o akran so 0544 580 936 and now takra den so a 0595 203 069 ofre Dr. Magashi o joso na niema akotote diama osboch me ka say nyina so obehwe me na ye ofe e wo television ni so a na me koso akai wo se e osboch o mo wabu akwa oso pe TV ani efe ne ani so ne ani tre ne ani baya me pato koti no ye mistake TV about them 2 years na wunya mfunso bi anso aye ne ho ifrisa abrochimam no krade ba na ne TV no hotel de 1 year mu yi ne ma na no waje nti emre se hotel mpa no ne se nti no ositumidika na ebra beje wo de o wonhye yeso kama sempo ya ban dwuma bi na niema nkoye ma afre no ono be yenhye amade TV na akobo dem no otuan kakra na niema akotote de ama wo number no 0277 788 845 0277 788 845 sa no 0244 363 663 0244 363 663 no and also 0242 026 375 ofre no a oje so na niema akotote de ama kwaku ene yafutusam yemfantwum dia wape na afi yankonko yanimpa yo kwaku medase nanso ya dafo fra nyankopon de amaye fia de twam ne nim se fia da wensa metoye nanso de nyankopon pe ene waye ni nyina de achenti de ase da be nyame ene ya tifo ene omo hwe ene de mi se tifo mfanche TV no still ayegusu a yesisi na ayeshon kokra tim nim se ene de omo mutie radio ni kwana
Ombe. Ayo. You see the MC. Your life. Nanko your life. Your life. The nyamiasi your life. The nyanko pasini impeni for swase. Kwaku na ya futu semwa. Ya dema ya tiefo ni ahwefo. Etiawa ebia ye kwa eba nene. Then nso ye different. Offer di for somewhere. Homra. Na the person ya kan nyina ne se ena futu sem no. Enya wadwen se untwam da. Ana ma ne nya se untwam da. On expire da. Best buy. Ogwene asem we eyare ho se. Ano odene topic no kra me ye machine. Nipa da sene bi ati wiase bia na neti asem we enya wadwen se wo do ba wiase untwam da. Kwaku ye onkrofo bi a ene omudin ayira. Ebi a wo wa meto no. Ebi a wate ne mpani nsem ana wate ne din. Ye musa se ne we nipa te se ya wo na bosom nkron ete se wo ene wuti. Ti ade bi a wo ye na sase so ane biara. Se trouble be na wo, party be na wo, me ka kirew. Se fa hwe wadwen mu se nipa wotimi twam. Abiti nipa bebre. Nipa bi nim so on de wote no eno na ote akosi awiye. Kwaku ya kwadu mrebi ne nim se sa na te. Ne nim so on se sanda. Sa na te. Wagwadu mebi na uyi wo pictures bi a atwetwam ko. Na wo hwe ne yi a katacho be matama ne wo fie ne wo se a wo mo no. Na se me first steps ya. Na me bre. Because or first no so katacho no a footballer. It was the first me first the way me see bra so boma and ne or first steps na no bre. Emsa papa ne ye kan sa asem na ani bai 1 month kra no de we no. Me pesa me kama nipa da sani bi ti ase se. Wa ho odin ekuta wo no. Onim di ekuta wo no. Se wo ye lawyer. Se wo ye police. So ye soldier, so ye hwan. Fashion wadum so obit matwam. And then no doubt obetwam. Kwaku odum tini bi to nwum bi. No yes ye ne friend Michael animu renchi. Wato nwum bi. Wase abrantie bi to afidie bi. Na sa afidie no. Okay. Na defo nko ne timi to. Ni tie wo. Kwaku no hia ni to. Defo nko ne timi to hia ni timi to. Nkonsa ni ntobi. Dabi. Yo, by phone ntobi. Dabi. Adefo nko a. Da defo nko a. Na sa afidie no kura no kwaku e. Se wo pese wo di wani hu afidie na do nsa fa ho a, e che se wo tua sika nsa. E wo sa afidie no. Woni sika nso ese ma wo konsuo nsu pa ansa na wo di wani hu sa afidie no. Afidie na ne de ene ka. Okay. So bi pese wo hu afidie na e che se wo tua sika kofi ho ansa na wo hu afidie no. Dena meka sa asem wo se ne nipa bi dakam o ko betire ye hwe no akwa ne ka ne fe akwa ne ka hwe ma men ka asem kire wo ebedu mebi no ka hu se fa kan wadwenjon no abra bon se wo betwam na onim kwa kuma men kan che di pada sani bia woti wiase bia se opa de meken kwa safu fitam kwa mazi ye woka bi wa ne ye to bola ne gum. Okay. Saka no me ka cho se babia wura ene ka ne di age na enya asem keto e ma asesa wo nya asem keto wa kuma men ka wo fi a entomago na wo de paper form no awura babi pen yo ye de abo life na yo bi shirt sa shirt bi na wo de paper on paboa ho na na egu manhwe bi na da na poto bibire no awura babi pen na efe abo prema pen asem na kan sa nte ne nipa da se ne hena no enne ne wo nkrofo bi gagu ayi ne gina ho ne nyina ye nka asem bi hena ne wono hena ne wono nipa da se ne hena ne o hena ne oda se ni
Hinane ona oya kesisem kwaku adia na me pe nkemofo preaching no aka se no atunu mashim kemofo preaching dey say ko anim eti enenye won krofo bi e wo man mu enne ye bo wo mu din enne wo mu ni wiase biem eti wo hu anu wo ye hwanya ya wo de ageman ya be kan wasem kwa hye sebre ya no kwaku nim mekai sebre be kan wasem sebre wa no na mekai Alex Kradu 1,000 mekai na sata meton cassette o reresi na reresi so no na unse na kwaku na sata public church bi ho na na nchichiem okay enti mi wura ho ape na mkoto ya papa Kradu okay Alex Kradu obonwom okay na mkoto na mni mienu na yete so na dotu igbo na no asam ka na make na me hwe ni din na me say wiase because 1,000 e kwa of aso nya 1,000 no wonim de ye otonwom e wa kra circle okay nipa ba ko no no kwa tonwom nipa na ehwe no enei sankesa atam na nka keke ni ade aye kan e wo ho a ko nya 1k otonwom gege nipa 1,000 na apia 1,000 na apia wow 1,000 wow and then na no na me ne 97 authorities ode jo tu janna 1,000 mini ni din komo na me kura na ye ma ho se obi e watima tonwom ma nipa 1,000 ena ehwe no na mini ni gina ho eti dem pese me ka che nipa de sani bia se emre ti me sesa ti nipa utwu mu tai wo betwam fasha wadwim mama wasi agu ene wafutu me nya kura nka bibia me ka ho kwaku hwe nipa bi ti wiase o mu fi se de o mu kase o mu boso sike se o mbotom ne de o manyo mu kase e betre wo sada wasi agu me pese obe ende wayi me amfa doctor wi ne anto aso ati na wo ka no enya asem ketua o no ya bi masa ene ukura kakra o ena atade bi na hye wo ene ka bi no akra ba wo enti obie na no wo kase nipa ho a ena asem wi ahwe de no na yi program no masa papa na bonzu agu obi so no wo se ka che na so ntwamu da o de ka abo atache agu obi so asa gine kan se wonnim me froko no a wa se obi atade wa gunkomo yebe wura nkomo nimpa ni enti a na ye nse de bo amne se nipa oni ahode a wontimi ntie na se wutie o e se enti no ya na da bi ya da ye introduce doctors papa ma akanta se metiasi wo doctor kase mienu ba ko na ne bedi nkomo yi ba ko aka de me de pembe boni din di a kire o abo me yira mane sa da obo nse ya de bia yire me den de me fiefo ka de kro nyere me nko ho oja ma mi wa me sama mfa nche no because I place me na mi wa me pe ahun se bia me pe na mkro ye nfiri se omo bo adwuma papa Dr. Dank wona me kwa no de ade bia he masum se ye pin no na scan body ni nyina no wi asamo akọ toilet kakra twonso kakra no makọ hwehwem na no so de information aba na akeka bu no de bibi duro awura de doctor we doctor mbajo bibi aboko de nyame adomenu a bibi aboko asoye boko asoye de asomdwe eni ahoden eni ahokeka ate se enda from kra de na mane doctor panyini hu na chewo doctor ho na adwuma no dɔɔso adwuma no ɛdɔɔso pa enya asem ketewa mmerɛ no susa yes enya asem ketewa ye changa no waje ye wako yeso mpese obeku sisi ai nti mu mu se ne amobobo ano ye be ne dan komo ho ye nko ye nkomo de bi ho na afutu ameba na mutuo no te se ehu hia pa mekura mafa bi nipa wo ye hwan kura obetwam no kure pa na nipa ya pomuden de se ne wudi kan se ope bi a wo do ho beto omoso afa wapomden ho a pe ba bi a sabi omodwen wankasa wo na pe ba bi a tese ye nhwehwemu a ye nhwehwemu no ekosi ansa na ya pe bibi aya afa wo yade ho a ya afa ho na Dank Natural Healthcare Complex nkwani ba bi a tese metimi de mensansi mbo akase se ba nhwehwemu a kromu a obia ne enye class kora e wo kromu a efise ye nya abotre se oba asoye a yenya abotre ehwehwe omodam ye hwehwe se bi odwunso mu ye chese ye wo test bebre wo honom a ye nyina no enye se ye ne sa akọ ye nyina ne yi no ma firim o we enya noa saa ne de kọ efise se wo kwire se bia doctor bia suspect no ma bebre se uncheche mu a de be kọ no o doctor mitie me ya misisi so ya me ya na ye suspect se ebetima ye we but ye be me ye hu se yade we na ye wo no eno na ye research any text any diagnosis ahodo a ye be ye mo nti eno na Dank ya hode ewo papa ewo mpa efise ye be ye hwemu no kakra akopim se
ye benya yade kura kyese eyewo anase edi wunya saa no efi se kan hu se yade no esese pa ehun susu aso no titru esese pa se wo hwe yi a se typhoid chew na malaria chew a ne ka se susu yetuma unhu hwe omo se efi se de typhoid ye wo no saa pepepe na malaria so ye den na so mo di typhoid fever saa malaria fever entini nyina de fever ba ye ka fever de pa che nyana se o temperature den akosoro ano pe ne ye pa che entini nyina de temperature a ekosoro den eba entini ye de fever asoso no na eye wa ni nyina hunsu anso no eya ye kro enti se nhwehwemu no ene be kire se yade wei ene eye wo enti se nhwehwemu na ma de pa che ni se nipa obemu oduro no aduro de be ma wo no enye yade na aye wo no aduro nti onkofo bi wo no ma omo de try error pe no omo ye ukọ no wa ne o ene ajiwe kore so nya ka malaria jikaji we chama be typhoid wo de china se ankwa wo de frɛ me wo se ankwa wo se no wasaba ene ajiwe ko ka ho nye saa ne ye hwɛ yarefo wo se wo ye nhwɛmu mapa na hu se yade no enie ansa na wa ma aduro no so de amanipa no na wo de aduro no ma no kai hu se nipa no be kɔ aba no wo de ahoto eni ahukaka foforo ene beba asoye bio enti ahutofie enti se dank nipa dodo ma ba dank nyina no ade ba ko omuta ye pa ne se oba won sa ma review ade ntia na wo akoto no okoya se ye manu nuro na itimi se 2 weeks sabra mi enhwem me se mba o se 2 mi nsi obi oba ye no oba no ma duro no wo hu se ekọ wo se ba be de bio na papa bi wo ho no emre bi obai ode ne problem ba ye no ana yehwe ma no ye nhwemu ahodo no na ye cheche no ma bebre including no ma obedie aduane obedie ene aduane emfata se obedie exercise ahodo a obeye papa no koye unim se odi ya futuo na chi no aduo no kura anka na no na no ho ahase eto wow enti hwehwemu mapa ehu hia na ho na dank ya ho den wo pa na anwumre yi me pese me ka nsem ba ko mienu bi efa enamu saade ho dank natural healthcare complex nkwani baby a ewo krom hanom a ye wo track record a ye proven for the past 15 years and I say be mfie be dunum ni ye adwuma che say enam sade bie ni wo aba ya so ya asa akoda dank pe any baby a wo de infection bia ye enam sade baba bia ye betima tu ase ama wo na no kwasem ne say enam sade no se ne medical che malaria ne typhoid mu no eno so esese pa enam sade ye wa hwe yi a wo be suspect ni nyina na no kwasem ne say enam sade bi wo kra na eno ankasa a aye wo no esa wo hu ntichemu enti epa ne se ebia HPV human papilloma virus ana aye wo ye wo ntichemu ahodro be ye 100 eno nko a yade ba ko no enti saa 100 no ebia so ni suban ebia da ne ho kakra ebia da ne ho kakra se woni saa experience we ya saa HPV ana se human papilloma virus untimi nsa efi se human papilloma virus eba obia ho a sa wo ye be ma obema mu be ya wo ya o mesem ebe kofom enso bi betima firi obema mu aba usisi ebe ya wo ya chese ohu be ya basa wo so anopa na ohunam no waposo nyina eye wo ya sa no mo nyina be ya wo na chese sa over 100 variant and as strains na make am na chese jichemu be ya wo ha ni nyina eso be ya wo sa na die na be mo hu se eye type we and as type we na yo ade se dank efise ba bia obekọ bia no nipa no wa ya ade ane se obeka che wo se wonya human papilloma virus na se be ye no obeka strain kro a kire wo na strain no so no kwasem ne se wa hunu a ayare no ntimi nsa enti obama nipa no ya aduro no obo se onu maduro na obo se na yare na sa pagya bio enti obi onu ma ota complain se me ko ye no doctor na o ma maduro no enam sa no ka ko afi na medwonso na me be mam na nyam ya bio afi de ho ha na sa baaye afi di ko de chen kane no na just a strain kro no wanhwe nti dank nkwani ba bia betim di ensa si ebo aka strain kro a kirew na ya de ho do adan ama wo ye de ma wo no na ahoto na e wo dank no eno bi na wo de ko nti de bia na etu amanfo fo se wo ba danka na obesa nnamu san ade a o partner anase o ho kani a wo ne te ho no fa ne ka ho bra na no kwasem ne se ye wonnam san ade ni bi wo no ma etimi chi abusu ani nyina enkura ni nyina aka ho enkanka ne syphilis ba oba so a de di kan obetim de ayi kunu o de yenu kunu wi a ensign so fa afuru a obetima transfer sa syphilis no so ama akora no nti akora no won ka bi nhemu oba ye no no syphilis dada nti akora bi wonu ma ne ho nya den bibi kitua bi no yare
de bia ne tie ne ya obi won so ane nan ase ne kase na anform yie na ne honam achiachia kakra wanyina nam sare na ta kofa ba ana bibi so a friend stillborn ye ka stillborn a ne ye pa che se bio akra na oda ye funu mu wo di kan to ansa na wo ba wanyina nam sare ene de sa no ma wanyina ba ye obibi so a friend underweight babies sa underweight babies no so akra na obeba na akra bia be wunu bia no ye weight bia e wo se wonya ye de scale so a wo se wonya some weight bi akra na beba no wonya sa weight no ana ade ba ko kra che se etwa me nsumu kra ye se akra na beba no akra bi wo beba no na sebio na adwin development na ekofo enti ne fafo nyina eye no ma bie no otimi ye bi enti de bia etwa manfofo se nam saade e wo so wo ye oba odwonso na wase eye wo ya wan kasa ukwa afikyire a wo hu se kane no nya saa na etie se one day pe na eba obi okwa ne die makra obi oso a eso no mu a enyai obi wono ma unim se oblidi 3 weeks enti we month no 4 weeks ene nakakra bi enti 3 weeks ni nyina odi blidi can you imagine tan bia na wo fon tan bia na no so tan bia wo hwe na ni ase afita afise ni moja nyina ekọ enti afutu ade be ma etiefo ne se namu sa ade wo so a ba bi ba ko pe ana ode be ba ye betima sa ade a dank natural health care complex my phone numbers no into dwa your numbers ne 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and I say 0266 59 33 30 0266 59 33 30 kai hu say ba bi e bi eduma nyina e asoye na e ba ko pe Ghana ha nyina ya so ye e ba ko pe se ntia ne se de bia se ne ana meka no no ye mpese wo be ba ne ese obi ni ho wo be ba mi ankasa doctor na me wo ho doctor panyin so doctor Ntikwati no so no atena se obia wo ho enti ye hwe wa ye hwe opposite na se ye tu ase se wo hwe manim ha no ma me de enuro mienu aba hanum sisi a e dank proke em se etwagu e wo TV ni so dank proke se wo pe aduru a ebe boawo se wo ye obi a wo sisi ya wo ya pa e dank proke na no kwasem ne se ye dank ye